رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. نه تاریکی زندانان و نه درابین حسینین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن. دنگی برخودانی دنگی آزادیه. جرادیو دنگی گل برنامه دنگی برخودانی سلاوریز گهدارین هیجا. امین هاجی هرکینا برنامه خوایا و هفته جوره راگینن. دستپیک ده محمد اوجلان قالا هیسکرین تکوشینا لدیجی پرگالا قرکرین و اشکنجیه کل امرالی هلا آزادیه ریبرا پودکه. ده درباره میتینگ آزادی آمده نرین انگل جیهنه کسیم بشتاری چالکیه بونه هفسر و کامت دوهات فد امینه کایا و بشتاری برنامه مبه امی قالا روشا زندانان بکن روشا داویا گرتی نخوش هر وها زختین لی گرتیگهان 4 سال به سر نامه گرتی جهان الکار در باس بویه هری داویجی ویا نوچه کیمه ام بوره پار ودکن زختین لی گرتیگها لگرتین روجاوایی کو ام دزانن جمافی خوی بینگهینجی به پارتی نشتن درباره دوسیه حکمه هیه پرگالا فرسکرنا دروی مافی مروان کو لگرتیگهان تیکر بتایبتی لگرتیگها تیپتا آکچه داغی هر وها روشا گرتیه نخوشی هنه دوسیه حکمه ریوبری پردکسیونا آرت ریکورد ارول کانی رش درباره خباتین خواهین لسر بر همین گرتیگهان کو بر همین خواه پار و دکن باوی بشتاری برنامه به و بچرنگی وان ویسی وان دکارن خباتی لسر بکن و پیش بخن روشا وریشه مرادی و پخشان عزیزی هی و هریداوی تورا نوچه مهنه برنامه دنگی برخودانه دست پید که قال كرت حتى نا هاتون جبير كرن سبب ديسا ندوش من تاني وعم بخاون تو ما في خا ندي دستي خا بالشر خا ندي سرولاتي خا نممكن الدنيا تناسلك بالشر تناسلك و نادا على مدى قال لي كرت دانج ده جبوي ولاتك جبوي ازادياك قال لك شردك دجمن دبر على عند خاست عالم الناس تكا هزار درو فتنة وفسادي كرد ما دنيا ناس تكا منها دنيا ما ناس بكر دنيا مرة دجمنة تاني بمية دجمن جواجي برد ترسا برای ریبرا پو محمد و جلان دیار کرکو دی میتینگ آزادیه ده گل پیامک زلال دا دولتا ترک و هیز نونتوایی و گود کو او دا خوازا آزادیا فیزیکی یا ریبرا پو و چار سرکرنا پرسکریکا کرد دکن و اگر تکوشین ورمزن کرن دکارن انجامکی بدست بخن ام حرتشتیر راست بپیزین اره و سالا که کامپانیا که پر باش مشاندنه داویه جورال و داره میتینگ چه بود دولت هر طرفی مداخله کرد هم راستیه که همه ام دو کامپانیا خدا ام ویجی راستی و تشتیج بین پر درنگ من گرکی مداد زود دست بکری بیا بلکه چاره سریه هم مسئله کرد هم سوا سروک دا باشت بود درنگ بو سالا که کامپانیا
ka pirmezin te meşandına envel her kesi la Avrupa her dere insanı me liki dere hene tamam piroz dikin va daviyeci zaten sala tamam bu çağa sala dünya diye am dixazin ki kampanya devam bike mesela Saroka mesela Kurda tabi mesela Kurd çareser bibe roka peşta demokratik mücadele xam devam bikin baya rastiya kame anve bikinse belki rüy peşaroje her tiştime baş ve rast var bikin nayaz kanım ve bir mesaj ka başta mesaj da herkesi da hükümete da devlete da uluslararası gücü ki sarok şandi ve da herkesi o gel yani hakikaten mebçavi khadi jitnevune hevun çakir basya ka pramazim bu riya merdine riya roha riya tukani bi batmane riya el aize var yani ki götün ama bir hali da gel ve dere çılsat piştekat gara gabe kir hunuşuni akani kın sarok mal ve dere payam dai payam başbun o her tiştiha eki mebdi her tiştiha başbu o amz her kasira spasikin sarkasin avi geliye avi milletiye demokratana aydınana بله ولاتیین کو بریاره قدغه ناس نکرن بشتری میتینگ آزادی بونه و ها گوتن گله کرد حتی کو ریبراپو آگاهی ورگرتن و دفج بر خدان خواه بر ندن و بر خدان خواه بر دوام بکن والله معلومه وزانه مش بوشاتنا مش بوي özgürlük سروك خو جبوي في تجريد سلبي خلق الرابع جبوي ديمقراطيه جبوي وكهويه براتيه ماتنا ام جبوي شدت فلان ناتنا جوان مدبينين او تشدكن تشدشن مش مدبينين يعني بخصنا ما خص ام جوك انسان جيانا انساني وكهويه براتي وözgürlük ادقازن özgürlük خو الشخص سروق ده تجريد صار تمامي خلقيه صار ما قشطايه اف تجريد كناش كي امشي özgür نبا آزاد نبا امشي özgür آزاد نابن تكوشين كو اگر مرم مجادله بك مرم بسركبه ومرم مجادله كمر مالا خروني رازي كما خواب مرنه بخودم كستشكي نادم مرف حتی صبی نگرید دایک شیر نادی ولی ام بای بارش واتنا ام دوین برا بارش برا باسقیل مد کنه ام بر نادنا ام ردا ده قام او ام ردا انگلمیشت کنه ام işte ام دوین برا رنده برا بارش برا زوج الان işte بای وی ام واتنا میتی کفر هیا میتی که آماده هیا ام بیدا بقازه دویم دشتی از باش نبینیم داشت باسقیل مدکیه این görüşme bir nevi am diye bir jak bir denken bir akate wan bar hande de ha am diye bir görüşme bir bakın am ver khazanam hatta niyam başına mı mücadele xob bakına hatta ama ki de tişteki kambin şimdi biz ne diyelim biz aslında konuşacak söz bulamıyoruz yani öyle bir şeyde öyle bir yerdeyiz konuşacak söz bulamıyoruz yani şimdi Kürt konuşmayacak, Kürt yürüyüş yapmayacak, Kürt'ün konuşma hakkı yoktur, Kürt'ün nasıl söyleyeyim yani talepleri yoktur, yürüyüş yapmayacak, konuşmayacak, Kürt olmayacak. Yani hani ki hep söyledikleri gibi bizim için en iyi Kürt ölü Kürt'tür gibi. Bugün biz buradan toplamışız, bütün Türk Kürdistan'ın dört tarafından gelen insanlarımız var. Biz buradan 3 saat 4 saat bekliyorduk, bir miting alanına bırakılmıyor bizi. Şimdi hal böyleyken yani biz ne diyelim burada söylenecek söz bulamıyoruz ki yani böyle bir şiddetin böyle bir baskının yani nereye varacağını biz bilmiyoruz yani. İbrahim Tecri zaten bizim buradaki yürüyüşümüzün amacı da odur. Burada mitingimizin amacı da odur. Yani Sayın Abdullah Öcalan'a özgürlük için biz burada bir miting düzenlemek istedik. Bizim halkımız bir miting düzenlemek istedi. Yani zaten Kürt sorunun çözümünün en baştaki birinci engeli zaten tecridin kalkmasıdır. Sayın Abdullah Öcalan'ın diyaloga geçmesi. Zaten bugün
Kürt sorununun çözüm dönüm noktası İmralı'dadır. Yani şimdi bunu kim bilmiyor? Bütün Kürtler bunu biliyor, bütün dünya bunu biliyor. Kürt sorunun çözümü Sayın Abdullah Öcalan'dadır, anahtarı oradadır. Yani şimdi burada bizim söylememiz bir şey ifade etmiyor ki bütün halk diyor 3 yıldır 44 ay mıdır? Yanılmıyorsam öyle bir zamandır ki Abdullah Öcalan'dan haber alınamıyor. Bu özgürlük mücadelemiz bunun içindir. Bunun içindir ki buraya gelmişiz, burada birikmişiz. Buradan da özgürlük mücadelesi için Sayın Abdullah Öcalan'ın tecridi kaldırması ve bütün tutsak hastaları için da aynı şey geçerlidir. Yani tecridin kalkması için bütün bizim dileklerimiz de budur. Yani biz buradaki bütün halkın tek talebi, tek dileği odur ki Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırmasıdır. بله پیاما گوش میتینگ آزادی آمده در کتیه زلاله پیاما بردوامیات تکوشین الهمبر پرگالا قرکرین و اشکنجه کل زندان تکرین دولت ترک بو پولیتیکا خویا اشکنجه لزندان هینا و پولیتیکا خو دفجه برناده هر وها هول ده تولا خویا یا هزار سالان الهمبر گلی کرد به زندان ده دستینه پرگالا که قرکرین و اشکنجه کی کو لسر نتنه لزندانان ده شخصی برخوادرین زندانان ده لسر جواکا کردستانی و دمشین و قرکرینی دمشینه جبو کو ام وی گوتو بیج بکن روشا زندانان برخودانا کل زندانان تیکرین لدر و نها هفسرو کمت توات فد بریز امینه کایال سر خط تلفنی آمده بریز امینه کایا هم بخیراتن و شانه مدن باش ناف خیره دا بس باس بکم روبریا متوات فد بله ریوبرا متوهات فده بله حتی ها ما وسط زانی بو باشه ریوبرا متوهات فده ام گلکس پاست کنج بو نشایوه سپاس خوش امی دست که جوه پرسایه کمین روشه داویه گرتیگه هان چیه؟ بله فرمو وکی موزانی یعنی روشه داویه گرتیگه ام بیجن انفاز وان دشوتین ام بیجن کسی که 30 سالی گلک به مثلا دم درش حتی همون بیجن که انفازی وان گش نسا ام بیجن 30 سال را دکبه وی 6 سال جی به انفاز وان شوتاندن برنادن 6 سال دن جی درش دکه بله وانا مثلا هنکی گرتیگه تو بوان رهبدیتن ناکن قرول مثلا هی تید بیجن یا قرول اشتوی قرول قراروی هنکی جیا تو قرول در ناکن قرول جدا انفاز وان دشوتینا هنکی جی جوا یعنی دبی yapmacık kurul gorasteri ku derfestene yani bana güç bahane nemzanen bejin hatta ana daha ziyade mesela mere meze dikirin steme şeş me yakcana mere meze dikirin nehme ya jistal ki derece dikirin ana kasti deme ye meze dikin ki nehme salki neredeyse full bevi şekli yani salki infazla bank esate görtene o hatta hindi mesela tevdernakin kurule cida şkum evdike aslında bir rüya ku daha hindi zelade de nişan verin ya yani infazan bejin ki kurulci amzanı yani jibo ki gel kurt jibo ki cezakirin van kurula derketi mesela hani tu adli gerti adli da تو کسی داشت که حتی آن یکی به نحسیه که شکم قرول هیه سانکی بینا که قرول شکم کنه مثلا تو یکی هم آب به نحسی اما ایف سیاسی تمزه دکی که سیاسی tabii ki her siyasi ki kimlik evanı Kürt hebiste به bir şekli infaz evanı şevtandın hatta nam infaz natını pe nahsiyane am bejin ki eriş ten jigirtige herra روش داوید مزدکن کی اریش تین کرنی ویچا چخواستم بیشن که نه حسابی وان نشکاوادا داویجن سر گرتیگه işte gereki پیانی وک 12 Eylül بیشن کی پیانی gereki hejmar وک askeri yani gereki ittihat بکن yani معنا işte de piyada hejmar kırın ya yani dedin nişan o am bejin ki mesela beri işte gotin ki yeki ku mesela bejin muhabbet bu ağırlaştırılmış muhabbet bu muhabbet bir anajı tane ne dikrin hücre am bejin ki gran muhabbet bir yana ağırlaştırılmış muhabbet bir yana dikrin hücre ama neredeyse meze dikin ki ana
گله کسا کرنه یک کس کتنه کرنه هجی و گرتیگه کو گله گرتیگه تنچه کرن من گرتیگه هجی گوره یک کسی تنه یعنی تن کرنه یا چی قاسته مثلا ام بیجه ağırlaştırmış muhabbet bu ovya kasti yani güçe çen sal dibe beraber Twitch'a ceza dedin gele kurt wandık ki yani dur da jid dikin jid yani o hav ya tenejinin em bejin ki neredeyse meze dikin ki eku sürgün nati kirin eku wicha kirin girtige ciye dur da ne kirin ne mayi abiya çi mesela nişan dedi hav eku hav dikin dike hücre tane durajija nafwazi ki malbaz şiveri yani tejiki bir grand dester girtige ya aslında tejid malbat raji hem tejrid o iskence yani ya da bir iskence hem jwi kesera hem ji malbat avira باشه برس امینه کایا ام دخوازن وجی ویم جارا خوشی اگوون نرخینن وی وگردن دوان دمین داوی ده هون زانی گرتین نخوش لی گرتیگا هم پر زیده جیان خوش دست دن ددما وی دنایم بردان نایشینن نخوشخانه لهم بر ویه که حتی انها چه تدبیر هاتی استندن فرمو yani mesela tedbir imkanı diye bejin ki canım mezedeki ki mesela parlamenteri demeyen bejin de mecliste da tine rojave ku siyasi toplum kuruluşu bejin tine rojave ku bejin ihade de raporu ku da cana mezedeki ki dervastaki bejin viça rapor ancak mere bu mere bin rojave em bejin ki viça ba Avrupa Parlamentosu sura te parvekirin mecliste ran bejin be çapameni ra te parvekirin malbatê wan gelek dilekçe bejin didin jûbû wan infazê wan tê şewtandin yani bana ancak kanı bi vî şeklê werbikin yani gelekî gel vî havê da hişyar be yani van zulma qebûl neke ancak bana bêkirin wekî dinê tiştê ku ji destê me re were tunê malesef bi vî şeklê wekî wego yani dora sê çar sit kes girtîge em bêjin ki ber hindî yani kanser em bêjin nexweşî wanî pir giran hene yani wekî dinê tabii ki her girtîge nexweş yani yekî ku di girtîgehê da em bêjin ki sosyal aktivîte tune be em bêjin ki rolê wan nexe yani em bêjin duwarê girtîgehê aqa dirêjî ki hindî ro nerdeyse li qewşa naxê em bêjin ji kum nexweş ama evê ku em bêjin ki sê çar sit ket bi giranî yani nê berdanê ya jî tedavîkî baş nê kirinê bana demê pêş da jiyana xwe ji dest bide bana özellikle cara pêşî rojevê da bi mere gerekî servistekirî yana em bêjin ki dinê ji kum jî nexweş e û wî çem mere ji kum sîstema girtîgeha meze dike mere zanî ki dibêjin ki em bêjin ki dema yeka ku dema dirê ji kum di girtîgehê da bimîne ji kum bira jiyana xwe jî ji dest bide yani bi her havê bi xwarina xwe em bêjin bi tecrîdkirina wan nayli mesela ro weri hindir bi sürgünkirina wan ji kum ya jî wana nîşan dide. Başarî da wî gelon ha bin pêkirinê duwarê hevdîtina girtî bi malbat û parêzerên ware ev bi pêkirina mafan hê berdewam dike. Qasî got di raghandinê de agahî tên parvekirin. Derbarê bijarê de agahiyên di derbarê hevdîtina girtî bi malbat û parêzeran re. چه آگاهی بردستی و هیه اگر استاتستیک آگاهی جهبن و باش به آگاهی تایبت چی اگر مره پار وبکن و باش بسپاس یا وکی مگو yani mesela istatistika em bêjin ki mesela em jî wîça malbat wîça dernekî em bêjin tê serîlê dike ya jî wîça em ziyaret dikin wîça hevdîtin em dikin dibêjin yani meze dike ki gelek kes sürgün hatin kirinê belê sürgün hatin kirin ji ber wîça em bêjin ki malbat bixwaze her wan bibînin jî rewşa gelek Kurd alî aborî ji xwe mesela em bêjin ki alozî di Tirkiyeyê heyî bigiştî lê ji xwe berê de yani ji ber ku alî aborî da jî tecrîd kî işte o halkî li ser bajêrê Kurda bû ser Kurda bû ji îş dahatin avêtin wer em bêjin ki ji xwe bi salan bêjin ki gelek kes 4-5 sala nikane her ji ber ku sürgün dikin nikane herin girtiye ku bibînin yani em bêjin ku pere ku yekî ku malbata wî bixwe jî em bêjin ki duruma wî baş be nikan pere jê ra yatimî jî be aqraba wî
yatırmış bükün bejê bike hesabê wî hîro ji wan kesa bixwe jî em bêjin davê ji ser mala wan yani aqasa bahîm em bêjin nabêj yani kanım bawan ki bêjî ki werî ifade şkom jî were vê diş kiştin aqasa erişker yani ser girtiya û ser malbatê girtiya davê ji ser mala wan derê wan dişkîne çiye tepera kirî hesabê girtiye ku terçima kiriye yani dibikî malbala te wî ewil perî tune bî yani neredeyse yek heba meze dikin ki duruma wan ki heyî ki ji girtîgeh kan bike ma aqraba wî dixwaze ki bide digirin yani erişê ser malê wan dikin em bêjin malbat gede hene psikolojiya wan ne baş dibe fikirî wî çay davê ji ser malbat ki malbatê dinê jî etkî dike huzursuz dibe acaba em wî çay yatırmış bikin êçi bibe endî neredeyse wî çay mere meze dike ki yek ku ber derê demê de mesela her êku eriş lê natî kirin em bêjin ki selav bide eriş lê nakirin muhaqqaq wî çay vana aqasta معنى البناء نجي خدا درد خينيا ويش ورا به عندي مثلا ملات بيجي كي عجبا اريش كي نوج كيري دا درد خينن بوي هش مندي لبالي ويشا ام بيجي كي اقصى دولت ويشا اريشكر به قالش ببرسم نابي يعني اقصى رو مره مزاد كي yani berkudana gel yek رو daha zede de em bêjin ku mîtînga herê dawî ji bo berêz öcalan hatkirinê duvir da jî were bû em bêjin ki jin wî çatê qetilkirin roj bi roj mere meze dike ki wî ça me ji bo wan tên kirinê roj bi roj daha xurt teblîbûn dibe çimkî êrişa de sistem em bêjin dewletê o iktidarê ji bo ku dixwazin ki iktidarê ku dirêj bikin çi qasta zêde dibe berkudana gel jî mere meze dike ki aqasta roj bi roj zêde dibe belê rêvebera me tuhatfe ji bo beşdariya te van agahiyên te bi me re parvekirî em gelek spas dikin ji were serkeftinê dixwazin dem baş spas dikin ji bo ki dengê me û girtîgeha bi çapemenê re parvekir şan cîhanê spas dikin her bijî spas belê niha dirêzê de jî girtî Cîhan Alkan ku li girtîgeha eskî şehêrê tîpe heyê dimîne di 16 çile 2020 de yanî beriya 4 sala nameyeke ji nivîskar rojnamevan Hüseyin Aykol re şandibû ev name piştî 4 sala ancak gihîşt cihê xwe name di 11 tîrmeha 2024 gihîşt destê wî rojnamevanî em ê hinekî li vê nameyê û navaroka wê jî guhdarî bikin fermû girtî Cîhan Alkan li girtîgeha Eskişehîrê tîpa hêtê girtin û di 16 çila 2020 de ji nivîskar û rojnamevan Hüseyin Aklû re nameşandibû ancak piştî 4 sal û nîvan an got 11 tîrmeha 2024 de gihîşt cihê xwe name bi armanca bi fikara radestê Aklû hate kirin piştî biryara dadgeha destûra bingehîn name gihîşt navnîşana xwe Cîhan Alkan derbarê pirsgirêkên li girtîgeha de nivîsandiye û gotiye rojnameyên ku em aboneyê wan e piştî hefteyekê 10 rojan bi komîtînin nameyên me jî gelek caran wenda dibin lê berpirsiyar kî ye nizanim pêdeviya ava germ nayib cîhanîn tu bêjê bihayên kantîna gelek zêde ne di televizyona de dibêje ku enflasyon salane ji sedî 11 lê li vir heftene bûye ji sedî sî her hefte bi awayekî rûtîn zam heye wiha biçê em ê nikaribin dan û standinê bikin polîsan cilên jandarmeyan lê xwe kirin û tevlî lêgerînê bûn ev yek nehiqûqiye bersiv nadin daxwaznameyên me hewa sare ji bo vê derfetê me yê ku em zêde sporê bikin nîne ji xwe xebatên civakî û sportîv bi hinceta hijmar zêdeye kêmtên kirin Kalkan dazanî ku bi 14 kesare di heman kawişê de ye û bilav kir ku gelek ji wan pîr û astengdarin û girtiyên ciwan ên hijmara wan kêm jî bi nexweşiyan re tê dikoşin hevalê me Mehmet Paksoy 3 salên dîroka berdana wî ya bi şert jî bûye
هیجی به همان بهانیان تگرتن دلیین حواله ما قادر قرنا شکستنه و نکاره بمشه جبو کو لگرینا نوادف قبول نکر نبرن نخوشخانه جبر کو لتجی لگرینه درکجی مهگه جزای هفدتنه دانه جهان کالکان دیار کر کو پرسگره که بریا 4 سالان نویسینه ایروژی دوام دکن تابلوها بری 4 سالان نگوهریه دماکو امله نوچین تلویزیونان گوهدار دکن امپرزگره که خواهش بیر دکن تشتین لیزارو کن که چین بچوک بتکان تین کرن برچیتی او خزانتیا جواکی دبینه شوتاندنا دارستانان او هلوشاندنا باجارین مزن دبینه مروف دبیجه اگر جا عزمانا کبر ببارنجی دبی مروف ده گرتیگه ده او لهر قدا جانه لبرخواه بده بله ناجی ام درباره روشا گرتین روجاوایی کو راستی بین پیکرنا مافانتین دوسیای مهی پارلمانتری دم پارتیه مردینی کامران تنها نهانی زمان که روجاوایین لگرتیگه هانن جمع فینخوین هری بنگهین بی پارتینه هشتن روبروی پیکانین در مروویین حکومتتین تانهان بلیف کر که حکومت هول داده بکریارن نمرووی یین لدیجی روجاواییان توله هلینه او دازانین که لگرتیگهان حقوق به تمامی تیبن پیکرین و دناو تجرید ده تجرید تی سپاندن تانهان وها دوام کر گرتین روجاوایی هم دالی حقوقی هم جیجالی آبوری ده پرسکریکین مزن دجین مافین وانین هری بنگهین تینه بن پیکرین پرین کجالی مالباتین گرتیان و جبو حسابین گرتیان تینا رازاندن بسوجدارین بین بنگه ای وکی فینانسکرین ریخستن دبی سدما بین چافکرین و گرتنان تنها نانی زمان کو کسین تینه تحلیه کرین جی نکارن آزاد ببن اوها گود گلک جوان دبن ناوندین بشون ده زیوراندن او دشرت و مرجین گرانده تینه گرتن دنوا وان ناوندان ده بداری زوری بلگین بشون ده زیوراندن بدلخوازی ددن امزا کرن کسین کو قبول نکن جی روبروی گفین را دستکرنا کومین پاراملیتر دمینن افگف اشکره دکه کو هزین پاراملیتر آمورا پولیتیکاین شر تایبتن و دهمان دمیده لدیجی گلی کرد سوجی مروواتی دکن پولیتیکاین گرتیگه ین ترکیه لدیجی مافی مروان و دروشکی پر بپرسگریک دایه به تایبتی لدیجی گرتین روجاوایی کریارین خراب و جهکاری با اوای کی سیستماتیک دوام دکه پروژه حقوقی جذب اوای کی نحق تینه دریشکرین و کسین تحلیت بنجی آزاد نابن اف کسی جمع فین هری بنگهین این عدالت به پارتین هشتن ولی گرتگان رهین تینه گرتن دوی دمل دسف کریارن دروی مرووی ین حکومت لگرتگان ور راوستاندن و ریز لهمبری مافین بنگهین این مرووان بگرتن بله نهاج بو فرسکرنا لگرینا تازی و الهندری دوی گرتیان جی افدبی سدم گو چونان خوشخانه جی بین آستان کرن روشا گرتی نخوشی پر گرانتر دبه اف زغط و پیک آنینن دروی حقوقا هم ترکیه هم نافلتوی هر وها دهمان دمیده جی دروی مروواتی نه امل وی دوسیه گهدار کن او فرسکرین چنه فرمو لگرتیگها اکچه داغه تیپه تایی مافی تندرستیه گرتیا تی آستان کرن جبر فرسکرنی ششمهن گرتی نکارن بچن نخوشخانه ای کره گرتی یوسف صدکایا زیا صدکایا دیار کرکو باویوی 72 سالیه و بنخوشی بهجت کتیه لجبر لگرینا تازی و لگرینا الهندره دو نکاره بچن خوشخانه ای هفجینا گرتی سردار کوسا بهار کوسا جی دیار کرکو هفجینی وی جبر فرسکرنی نچوین خوشخانه ای هفجینا گرتی علی اونلو زاهده اونلو جی دیار کرکو هفجینی وی دو ورزش ده ملیوی شکستیه او گوت دویا بو جبو کنترل اکربان نخوشخانه لجبر لگرین الهندره دو نچوی معاینه زاهده گوت کو ده هفدیتنا ما یا داوید جمر را گوت کو ملیوی نباشه و دما کو تشتان هل دگره ایش دکشینه موسا کلتر چار روش بره جگرتیگاه اکچه داغی هاته بردان او دیار کرکو فرسکرین بین پیکرنا هری بینگهین و مزن آمافانه او گوت کریارین کیفی هنه و سازین دولت پلاتفورم جی دناو ده نخوازم مداخله بین پیکرنا مافی مروان بکن موسا کلتر گوت محمد علی یاشا دنوزده سباته ده جبر نخوشیا پنجشیر هات بردان و 5 مه شونده جیان خواه جدستا جبر فرسکرنا تشخیص کرنا وی درنگ ما لورا جیان خواه جدستا نخوشی گرتی زیاد آوگلوژی بنخوشی کواه بو و دناوا روژکی ده 3 جاران کریزا دل درباس کر پشتر گاردیان هاتن و او لسر ملان برن
دما کریزه ده دست خوال سدیه دخه و به خوینه دبه ریوبریا گرتیگه به بهانه کو زرار دایه سدیه جزاکر موسی کلتر دازانین کو دوی گرتی دوان ارگون و بیلال کاپچا دمل دست بین عملیات کرن جبر فرس کرنان جی درمان کرنا وان جی تینا آستان کرن نها گرتی نخوش زندانان براستی جی تی راستی معامله که خراب گله کی تین جبو جی درباره و ده هم سازین حقوق ناسین جبو آزادی هم جی ایهاده جی درباره وان ده نرخاندن دکن پاریزر جی نرخاندن دکن امنکی لوی نوچه گوداری بکن گرتی نخوش به مرنره روبرونه دوی قانون جهکار بگوهره اندام کماله حقوقناس جبو آزادی او هده استنبول ادا اونال دیار کرد که موکیل وی عبدالقادر کودای به مرنره روبروهاتی هشتن او جیان خوش دستا پارزر ادا اونال گود که قانون ده بیجن هکه نخوش که گرتی هبه او گرام به دوی دمل دست بده نخوشخانه که باش او لگوری راپورا ور جی سوخی آتا که وره کرن لگوری راپورا آتا که جی گاف بناویتن مخابن او بطایبتی لدیجی گرتی سیاسی روشک جداهای انفاذ حکم خواره کی محبت گران حتی به مرنه دوام دکه اون راست او نای قبول کرن مینا که هری شنبر جزای محبت گران کری یال دشی ریبر عبدالله جالانه ده بیشن مجزای مرنه را کر اما فی جیانه ده پاریزن اون راست ام دبینن که جگرتی هان جنازه دردکهون 43 مهن تو آگاهی ریبر عبدالله جالان او سه گرتین لهمان گرتیگه نای گرتن دادگاه ما فی مرووانا اوروپا دممه بریا 10 سالان بریارک دا و داخواست کرد که مافی هیویه سر راست بکن لترکیه تو گاوک ناوید پارزر ادا اونال ببیرخست که کمیته وزیرنا کمیته اوروپا سالک مهلت دا ترکیه و گود افن راسته افته واتا دسته کرنا که گرتی ترکی مرنتی نکرنه عبدالقادر کودای میناکاویه نها گل گرتی نخوشین به جزای محبت گرانکری هاتن جزا کرن هنه و تاوی راپور نکارده گرتیگه ده بمینیجی ناین بردان دولت جیانا گرتیان برپرسیاره مخابن دولت ترکیه برپرسیارین خو بجیه ناینه دوی دولت دمل دست قانون جهکار و در حقوقی بگواره دوی دمل دست برز عبدالله جالان و همه گرتی نخوش بین بردان بله یک جه پرودکسیون کو براستی جه دواره خبات و برهمین خواه لسر هم بیرانین نویسین که لگرتیگه هان تینه کرن پرودکسیون آرته برهمین لجزندانان دردکهون جگرتیگهان دردکهون دن نرخینه برای بازه کنو هول داده او برهمانا ببین مالی دیروکه یک جره و برای وی پرودکسیون نهار سرخط تلفون آمه برز ارول کانی رش آمده برز ارول کانی رش تبخیراتی وشان آمه سلاورز سلاورز سرچاوا برز ارول کانی رش بخوا بری نهاجی دیالوگه که می بواره چی بو مبرهمه کوجی گرت مد برنامه خود وشان ده هلبستا عقیده کی بو یک جه هوالین زندان جی نویسنده بو وجی شیروه کریه و به تایبتی آمده کریه هم دخوازن دواره وی خبات آواده هن آگاهی هم بمره پارو بکن دخوازی وجی زندانان بریا برنامه همه هون چی دخوازن بین زمان فرمو د سری دا خبرکار رادیو دنګ ما تایبتی برخداري زندانان سلاوي خو ردکن هر بجی سپاس دکن او پروژه ما جبو تایبتی جبو برخداري زندانان برهمه برخداري زندانانه ام دخوازن هلبست حوالا چیروک جربه او بیرانین لسر حواله ری حواله خو نویساندنه بریا رادیو دنگ ما بگینن ما بله وانام به زمان تایبتی به زبان کردی بن به حموز راوه وگو بحث کر زمان کردی به حموز راوه جیون دگرن اره بله فرمو ببوره امی وانان اره امی وان در همان دوبلاژ بکن د سریدا بشه به دیمنان ویدیوانان امی مونتاژ کی بکن لسر و د سر مدیا جواکی تایبتی یا دیجیتال ده امی وانان پاروا بکن نها حتی نها ما یک خواته کی وسا برهمه کی لزندانان گشتمه
ما خباتێکی وسا کرد و ما روپالێکی خۆشی ئاوا کرد di navê Rûpela me di YouTube kanaliyê de dengê zindanan heval malbatê girtiyan dikare û derê de jî godar bikin taybetî di viya de armanca me ev ku em dixwazin berhemê hevalê girtî di ser dijital alî dijitalê de em ê bikin mahînde و ئەڤیا ئەسندە دەبێ وەکێ ئارشیڤێکی ژی حتانێ bi salan be er tiştê cuda êrişê cuda ser rûpelê çê nebise tê godarkirin û mahînde dibe. Baş e em dixwazin vê bipirsin yanî niha belkî li gelek zindana jî niha li me guhdarî dikin derfetê wan jî hebe li me guhdarî dikin pîvanê guhûn dixwazin ew girtiyên ku binivîsîne him helbest be cerebe be em bêjin eger kurte çîrok be eger ku pexşan be çi be pîvanên we çinin yanî ji bo ku ewana eger pîvanên we hebe hûn dikarin ha mere parve bikin ew jî guhdarî dikin. Yani taybetî em dixwazin wisa ne yek mijarekî di alî mesela helbestan da hestê hevalan em ê ew bikin û em ê viya parva bikin di alî mesela em bibên bîranînê hevalan an jî cerebeyê wan yê taybetî mesela ji bo zarokan dibe an jî ji bo civakê dibe yani tiştê wisa em ê ji hevalan hêvî dikin vîsê wisa heta em dikarin wisa jî bibêjin gelekê hunermendan ra em axivîn ji bo vê projê em me got belkî di vî rêyê da mesela em bibêkî gelek ku helbestê baş bigêşime dibe eviya em ê vanan wek stran jî dikarin bi gelek hunermendan ra bidin gotin û di viya jî bigênin civakê. Baş e em duwarê çîrok û romana hûn digirin çîrokên Kurd yanî ne dirêj ew jî hene an tunenin nav wan de ji xeynî wan helbest û bîranîn û cerebe û pexşan jî her wekî din. Min baş yanî hûn Kurte çîrok digirin yanî ez wê jî dibirsim. Erê Kurte çîrok jî di nava xebatên we de. Baş e dirêjaya wê çiqas dirêjê çiqas kurtê divê çi were li ber çava were girtin tiştekî taybet heye an hûn bi giştî digirin. Yani em taybetî dixwazin xebatê hevalan bigêşime gor wî dirêjbûna wî kinbûna wî em ê di nava xwe de amadekariyekî bikin û wisa bixin nava xebat. Baş e herî çîrok henekî çîrokê başî eger bibike em dikarin li ser viya wisa kurta filmekî jî amade bikin wisa berhe em zanin ku di zindanan da hevalên me wisa berhemê di her aliyê de berhemê bihêz dinivîsînin ama em ê bibin dengekî û viya bigînin civakê. Belê bi rastî jî xebateke bihêja em dîsa dubare dikin yanî vê bebestê ku hûn beşdarî bernameyên me bûn hemû guhdarê me bi taybetî li zindanan anha eger dengê me bibîzin ji bo berhemên xwe duwarê wê jeyî de hewl bidin bigihînin me em ê bi prodüksiyonê re parve bikin. Ev berhemana divê bênirxandin bibin malê dîrokê mayînde bimînin. Neçin serrefa tozê ser wan negire ji bo wê jî hemû berhemên ku dikaribin werin nirxandin ji me re bişînin û vayê yek ji rêveberên vê prodüksiyonê birêz Erol Kanîreş amade ye van berhemana bi taybetî jî wê li ser wa westin binirxînin berê di dawî de eger tiştekî taybet jî dixwaze biriya me ji zindana re bê jî girêdayî xebata we em bigiştî ferbû. Disanin em wek xebatkarê prodüksiyon silabê xwe rê dikin em daxwaz dikin û hêvî dikin ev berhemê hevalan zûtir bigêşin destê me bi rêya we bi rêya navnîşana we
امی بدرن امی دم پیشیا مده جبوی کو اف برهمان بگی ما امی آلترناتیفه که جی او بکن بریاوه امی پاروا بکن طایبتی ام رادیو دنگ ما سپاسی دکن جبر کو بو دنگی و پروژه همه برای گلک سپاس کن بریز ارول کانی رشبو و خباتا و یا بنرخ ام جاده جبو خباتا و سرکفتنی دخوازن ام دناوا همه هنگی به وی کاری را بواره پیرابن همو گهداری مجی بمره ببن آلی کار بمره پارو بکنه ام بگین و ام گلک سپاس دکن جبو کداوا جبو خباتا و ام پیشگیری ددن ام هول دکن حوالی مجی لزندانان گهداری مل زندانان اوجی بویره بمره بن و ام کار بن وان برهما بنرخین فرمو گلک سپاس دکن جبو و دم باش گلک سپاس دم باش سرکفتن بله نه درزی دژی درباره روشا و ریشه مرادی کو هم دزانن افشش روزن دگرا و برچیبونی دیه تفنا مافی مروان یا کردستان تکیلداری روشا گرتی سیاسی و ریشه مرادی براپوره که اجرای گشتی را اشکره کرد دراپوره دته گوتن کو و ریشه مرادی دروجا ششم یا گرا و برچیبونی ده بلکه نه درواسی روجا هشتمی جی بویه داخواز پریشکان جیجبو شاندنا بشا تندرستیه و لیدانا درزیان جی و لیدانا درزیان خوارنه جی جبرکو نا وریشه مرادی تداوی رد کریه وریشه مرادی انداما جواکا انداما کجاره کوملگا جنن آزاد رجلات کردستان کجاره به سوجداریا کو عصیانی لدیجی دولت کریه به سوجداری هاتیه دارزاندن جی چارده ماه زیدتر لگرتیگه ها اوینه کاوشا جنان تیرا گرتن ده جوتمه ده او اکتیویستو پارزوانا مافی جنان و ریشه مرادی به نامه که راگهاند کو جبو بالی بکشین لسر ایرانی رژیم ایرانی کریارین وی کو براستی جی لدیجی جنانن بین پیکرنا کو دکه و دوی مبستی جی کتی گراوا برچیبونه روشا تندرستیا و ریشه مرادی جی نباشه و تداوی اویجی جبرک تداوی گراوا برچیبونه جی تداوی رد کریه اف بانک جیل رای گشتی جی کریه بانگا هستیاری جیل رای گشتی کریه صد دروژن ری نادن پخشان عزیزی کل گل مالبات و پاریزرین خواه هفدیتنی بکه کمپانیا آزادیش بو پخشان عزیزی بریا مدیا دیجیتال دا خیانیه که داو گود صد دروژن ده سر قدغه کرنا هفدیتنا پخشان عزیزی یا بمالبات و پاریزرین خوره در باس بونه اف بین پیکرنا مافی مروانه و دوی دمل دست اف قدغه بیرا کرن کمپانیا آزادیش پخشان عزیزی ره بانگلی دستلاتداری ایرانی کرکو جزای داروکرین ایل پخشان عزیزی که هاتی برین ور را کرن و دمل دست پخشان عزیزی ور بردان Açlık, susuzluk, bir dakika, uykusuzluk, tüm izlerimizden ruhlanıyor. Bundan dolayı adım atacak halde kalmamış. Zindana Diyarbakır emmi düşkinin, Vangırtiyan emmi delinin. Zindana Diyarbakır emmi düşkinin, Vangırtiyan emmi delinin. Vangırtiyan emmi delinin. Vangırtiyan emmi delinin. هری داوید درباره روشا گرتی و گرتیگاهان تورنوچین مهن سکرتری گشتی اودایا پزشکان آمد احمد باران پالکشان در سر بین پیکرین مافین تندرستیه وجبر معاینه این بکلبچه خواگهاندنا مافین تندرستی زحمت بویه گرتی لیدیجی بین پیکرین مافانه وجبر کو ناخوازن بکلبچه کرن تداوی ببینین چوین آوان آن خوشخانایتی آستان کرن دوی اف نیسکاتی جوله بیرا کرن و مافی گرتیان ای خواگهاندنا تندرستی پیک وره
نخوشین کو پیوستی وان به کنترل روتین هیه به تایبتی نخوشین کرونیک و پنجشیر پشتی دمک دریج نکارن خو بگیهینن نخوشخانه و او روشت بس دمکو نخوشی پیش بکوه. احمد باران دیار کر کو د شرط و مرج زندان ده پرسکریکین تندرسی زیده دبن. جبر کو زندان زوستان ساره و هاوینی جی زیده گرمه. اف جی بخوره هم پرسکریکین تندرستی تینه. گرتی بناوی ابراهیم بغرجو کو به ادعا پیوانا بردانا بشرط بن پیکریه بریا 7 روزان نافچه قصر آمردینی هاتا گرتن لگرتیگه هاتی پا یا مردینی هاتا قتل کرن هاتا گوتن کو بغرجو لگرتیگه کریزا دل درواز کریه و او را کرن نخوشخانه پاشیجی دیسا و گراندن گرتیگه بغرجو کو جارکدن لگرتیگه نخوش کت بریا 4 روزان جارکدن را کرن نخوشخانه لیبلی وی جاره جبر بغرجو نهات رزگار کرن جانا خو جدستای مالباتا ابراهیم بغرجو جنازه ورگرد و لگورستان آناوندی یا نافچه و شرط کمیسیون زندانان ایهاده و انسیاتیفاش گرتی نخوش را آزادیش بو بالی بکشینه لسر روشا گرتی نخوش لستانبولی و انقاره چارکی هاتا لدارخستن لستانبولی ده هفته 655 ده لبر آوهی کومله بی اغلو چالکی پیک هات هفبردف که هدکه هفسروکا گشتی یا ایهاده جدناف ده گلک پارسوانین مافی مرووان بشتاری چالکیه بون و هفته درباره اندام دسته ریوبریا ایهاده استانبول هادیجه اوناران کود ده جوتمه ده هاتا گرتن آگاهی دان هفبردف که هدکه جنگیز چیچک بالکشان للسر گرتنا هادیجه اوناران او گوت هادیجه اوناران 6 سالیه و دو روشبریان هاتا گرتن و انها لزندان جنان آگیب زیتی را گرتن نخوشینی پنجشیر روویه و جسدی هفته و نه راپوراوی یا استنگداریه هیه دوی دسری ده هادیجه اوناران و تاوایی گرتی نخوش ورن بردان لأنقره جی انسیاتیفاش گرتی نخوش را آزادی ده هفته 527 ده لکولانا سکاریا هاتن با هف هفسروک شاخا ایهاده یا انقره عمر فاروق ازیجیجی بالکشان ده لسر روشا گرتی نخوش هادیجه اوناران و خوسکو حمو گرتی نخوش دمل دست بین بردان لگوری مدیا رجلات کردستان ده جوتمه ده شاخا دادگاه بوکانی سی مهجزه لما مستای زمان کردی سرسر حسن زاده یا خلق بوکانی یه بریه هاتا زانین کو جزه به حجتا پروپاگاندای لدیجی دولت هاتی اداین هجای گوتنه یه ماموستا سوسن 17 سال لبوکانی و گوندین در دوراوی ماموستاتی از زمان کردی دیکه د سالین بوری ده گلک جاران جبر چالاکیین خو جالی هزن دولتا ایرانی و هاتیه لپرسین کرن برای گدارن هجام هاتن داوی برنامه حتی برنامه کی دن ببینید خیر خوشی دادم باش نه تاریکی زندانان و نه درابین حسینین گرتیگان دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن دنگی برخودانی دنگی آزادیه